Bulunaka, do you know that cybercrime is becoming a growing problem in Fiji? Cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime, such as hacking and spamming. Cybercrime is also cyberbullying and using fake profiles to cause panic and spreading false news. If you're involved in this or know anyone who's committing these crimes, report them immediately. I'm Polly. And I'm Peter. We host the Traffic Jam Show on City FM. From 3 p.m. to 7 p.m. every weekday. Do the right thing. Isang bolo minakasay ko ang Vakaleleka ni nondo itukutuku na mbonge ndai. Siang walangan ni bolo iti ko tambana ni buli na non rendo walo mataki so na ngone may buat taleso isa ti ko talanga na kawai na buku ni tikinongo may na tambana ni mbula ngoy na buku ni kiana se dingo mitinga na tambana ni mbula na non radure so na ngone kabambauti ni ramawoma na buku ni non rai tobo kokowai so tale na ngone buli may katig na minista na tambana ni mbula buni wa ifremi wanga na bete ni sianga ni ndau marutaki na non rendo kawai ni na ngone karamabotu sa tiko talanga na kawai na buku ni non rituwa kini bakasa mana ngone buliongo na buku ni vika karala kudruma tini kalim na ngone buli na ndo na kurni buli mai tailebu era sengai watarungi wale tunga na ndo na kurni buli na buku ni non rakil kasamitaki na kena baidori na ibala kuku akibwa ndo na ngone buli kil kasamitaki ni amoku mai be rongo kasandike bitali tunga bakabuni wai yana ikarua ni ngauna na turibaki kina na idula mai bua endua na leo ni bono ya ni oti walu na madhawa na ngone turibaki na mataini wasiwasi ni COVID-19 sena kena idula ngone bibara ramataki mai bua na minista na tambana ni mbola buni wa ifremi wangena mbete salmureti ngana kena turibaki na mataini wasiwasi karadula kina ono na undolu na lingani being gravi karen raboti kona nonda bono mai na mati na COVID-19 oirna leo ni bono ngo erna waraka erauta ni walu kina tini na madhawa ni mbera ni ratora na ikarua ni idula. Laura na kiana sa ngandri bibali buna maketi ni angona pambimbia na kiana sa tiku bubayang ataki talanga may bunotani membuli kina na wini mate. Kaitiko na itauke ni Kabakop o John Sunday nirto sa tingomoti ko ibunga sa kere may bunotani na kiana boli na nonda angona may pangataki na mbuli ni wini mate. May kaitiko Sunday ni sa tu na mboli kibir nando titei na nonra itubutubo ni te angona kina kiana Laura na angona sabsaba may parutaki kina tamba na ngori. Kaitiku dengan drebi mena rawata talanga ubiti na buoni be market na nonda burabura kibina kata mena tostotolo na bayangataki kei na bolitaki ni angona ni biti. Kina itukutuk ningito wasakit sar na nonda tu waitabi na ngone buli mena waini ndi na secondary school waka kina na ngone buli mena waini mala secondary school na buku ni nonda tu sotsota na nonda ngone mena triple zone. Rauna kornibuli rua raumai dawi sausaubo na buku ni 1,500 meters na batang ngende ni sub junior kena senior boys chemesa new kula mai na waini mala secondary nganga na senior boys 1,500 meters kadidibu kena na ngauna wana miniti tulsabul kawono na sekondi na ngauna kama buroki o ya wana miniti wasabul kandua na sekondi ya vida tal na sausau mai buroki na buku ni sotsota kangravi na ANZ stadium isuba na singani kuwa. May da wikir na Vakaleleka ni nonda itukutuku na kia na ikuri rauni ni na rungoda na Mbula FM kei na Radio Fiji 1 ni badingu binaka. Oira na ngone na nonda inuni ena beisinga ni mataka. Mersi sunga da kena loma dina kena bikaron. Sakena ngau na mitar lobi na nonda baksa ngai kapala loma taki na ngone. Dalabina oya wa meliki. Bulre oya wa Samuel Samuli. Nama kikirau ena be mataka. Boniti kena bakarombuka. Ni boy tini kalimana miniti meona kina tini na kaloko. Ena Radio Fiji 1 nandobo ibiti. Pindah-pindah na mataka dan ramai na singabo.